Ibinyamakuru biratubwira amakuru yibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hey people, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mushya n'ibitonyera ubwa mbere ukaba utarakora subscribe, please do subscribe and don't forget to like, share, comment on the videos just to reach the wider audience. Mwakaza neza mwese. Mubwira ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga zose badusangaho kuri TikTok, kuri Instagram, Facebook, LinkedIn. Amazina yose dukoresha na amazina amwe, ni Rubavu Real Estate. As you can see, uko muri kubireba hano ndi mu muhanda wa kaburimbo. Hano rero kuri uyu muhanda tubazaniye ubutaka bunini cyane, kugira ngo ndaza kubibereka kuva hariya amabuye muri kuyareba kugera ira hepfo. Ubutaka bufite metero kare 5,500. Numva ko ari ahantu hanini. 5,500 muri Rubavu Rugerero, karere ka Rubavu Rugerero. Ubutaka ni bunini cyane, buri ahantu heza, buri ku muhanda. Bihinzemo igitoki, ubutoki muraza kuza mabere ku muhangana. Ahantu cyo kuhatangira miliyoni 160. Ahantu heza, ahantu wakorera imishinga itandukanye, ari imishinga y'ubworozi n'indi mishinga iyo ari yo yose bashaka kuhashyira, kuko ni ahantu hanini hisanzuye ku muhanda. Transport ntabwo igoye, n'ibindi byose bashaka kuhazana byose ntabwo bigoye. Ni ahantu heza cyane. Rero waduhamagara mu bambere kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara, kugira ngo iyi mari itagucika. Ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell tubigufashamo byose. Kugira ngo murabona na ahantu hanini hahinze urutoki, aho se mureba kuzamuka kugera ira ruguru metero kare 5,500. Murumva ko ari metero kare nyinshi cyane. So kuri miliyoni zawe 160 uza uhita witwarira buno butaka bunini cyane, buri ahantu heza muri Rubavu Rugerero ku muhanda, ahantu bakorera projet zitandukanye. So duhamagare mu bambere kuri iyo nimero. Ushobora gusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, amazina nayababwiye namwe ni Rubavu Real Estate, cyangwa se kanadusanga aho dukorera mu karere ka Rubavu mu mujyi neza wa Gisenyi. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kubigura no kubigurisha, tukanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Babafasha kubona aho guturaho inzozi zanyu, aho gutura mwifuza kandi mushaka, especially muri utwo turere. So duhamagare mu bambere hataragucika, ibyangombwa byose birahari, ugura utukorerwa mutation. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here.